Ayo ngaku surah pandita widagada riharap anisang mahardika sang dengrana sora denika satus wilangika siratos ning sang wani sakwehing wong apa kesepandita sahasra pupulaken sora denika yakin pandita namo yogya guruning sabuwana siratos niasang wiku sampunang gegeson ngaku wanen pratnyan miwah wikan ring ngajeng ide sang mraga utama sang purusa ring payudan satus wilangan idane yening kasor punika antuka sang kadya punika terhan purusa sakataha sang meraga sadu kumpulang yening kasor antuka sang kadya punika patut anggen gurun jagate sami sang kadya punika turunan sang putus. Jangan terburu-buru ngaku berani, ahli, pintar di hadapan beliau sang pribadi agung, sang pemberani di medan rana atau laga sebanyak 100. Jika itu kalah, pribadi yang mengalahkannya keturunan atau titisan pemberani atau purusa, berjenis-jenis orang sadu atau suci jika dikumpulkan dan kalah. Pribadi yang mengalahkannya sepatutnya
dijadikan guru dunia. Pribadi seperti itu keturunan atau titisan orang suci atau sang maraga putus.